myaka 17 burikantu na buringuni babaga bicaye muri gato bari gutekereza ukuntu umuntu yagura ibiti by'umuntu atarangiza. Ugize ngo ibanga bakoresha ngo umukobwa gukunde kandi nta mafaranga ufite. So kuba samba. Utwaramenya amari ku myaka 5 gusa yari azi ko azaba umukinnyi uri professionnel. Kuri iyo myaka burikantu na buringuni babaga baryamye hejuru ya Jackie ngo bari gukina iby'abana ari naho uraye bwa Jackie bwatangiriye. Waje pa bidwira. Kasongo yeye Mombali nanga Kasongo mbona wewe Songa libala oh yeye Kasongo mbona wewe Amakuru yo kumucereka tuyahere mu makuru y'imikino. God have mercy upon us. Utwaramenya amari ku myaka 17 batangiye gukora ibitangaza. Ashobora kuba agiye gutwara Champions League ndetse na Champions ya Espagne. Kuri iyo myaka 17 burikantu na buringuni babaga bicaye muri gato bari gutekereza ukuntu umuntu yagura ibiti by'umuntu atarangiza. Ugize ngo ibanga bakoresha ngo umukobwa gukunde kandi nta mafaranga ufite. So kuba samba. Utwaramenya amari ku myaka 5 gusa yari azi ko azaba umukinnyi uri professionnel. Kuri iyo myaka burikantu na buringuni babaga baryamye hejuru ya Jackie ngo bari gukina iby'abana ari naho uraye bwa Jackie bwatangiriye. N'uyu nguyu niwe. Ku myaka 25 y'amara ashaka kuzaba afite barondo zigera muri 3. Icyo gihe burikantu na buringuni bashaka kuzisanga kuba barisanze iwawa. What? Yeah! Ayo nana. Nanyu hano nshobora kuzaba ndi mageragere. Mani. Bakora iki? Imyaka 5 ari imikino yo kuri professionnel mu mupira w'amaguru. Icyo gihe ngiye banyikoreza imisambi n'ayakomeje. Baba we. Icyo gihe nawe njya muri dukoreje ibikorwa muri karitsiye. Bakimikino byaba rero n'ubu yakomeje. Amakuru y'imikino reka tuyakomereze mu Rwanda. Ugize ngo siporo abafana bayo bararira nk'uduhinja. Niba yawo umukino wa Sport na Sport waye mu gice cya mbere cyonyine mu minota 30 bakabonekamo ibitego 2 bya APR. Abafana ba Sport batangira kugwa igihumure no kwigaragura hasi nk'uduhinja. Mama yangu. Umufana wa Kigali ibitego 2 bigiye mu mufiririzo. Ngo yaguye agaramye baramuterura bamujyana ahantu bamusukira utuzi yenda guhera. Na n'ubu nawuza amakuru yo bashobora kuba yavuyemo roho. Game over. Ayo nana. Uwitwa Wasira umuvugizi wa siporo yabuze icyo atangaza. Ubundi umukino warangizaga ubundi Fosi Nyagatamira Wasira ngo Wasira itangaza. None kugira ngo Wasira atangaze ahubwo Wasira ari gutangazwa. Abafana ba siporo batihutira kuzira iki igikombe cya shampiyona cy'ubundi gishobora kuba kigiye, ariko ubuyobozi wa siporo ndetse n'umutoza wa siporo bahumuriza abafana babwira ko ngo igikombe cya shampiyona nta kabuza baragitwara gakorosha APR inota rimwe, ariko uwo mwijyana uri mu ikipe ushobora gutuma batagitwara kuko ngo bakinnyi bamaze amezi 2 badahembwa. Ko bakinnyi bamaze amezi 2 badahembwa niyo mpamvu ngo batera agatakare nk'izibitera. Uwitwa Bugingo Hakim yagaragaye mu kibuga yishwe n'inyota yenda kwikubita hasi abakinnyi ba APR bamugirira impuhwe bamushyira utuzi mu kibuga. Umukinnyi wa APR ajyana umukinnyi wa Sport amaze ibyo bintu byumvikana bishoboka bite? Nuko Gisekedi yaha ingoma amazi yo kunywa. Ni ibintu bitumvikana. Ni ukuvuga ubundi hari abantu bakakwiye gusangira. Urumva perezida w'u Burundi yagakwiye kuza mu kandi perezida wa Gisekedi bagasangira ko ni kuko abonye n'amakuru uriya mu perezida ndayishimiye akundana boka abaze ko zihenze. Urumva ku buryo nemeye kugenda akayigura muri Amerika akayitahana akavuga ngo ni $100 hejuru ya voka. Nakubwiye ngo ni content ntabwo ari content. Urakoze content. Uvuga ngo Chantal. Sema ngo amagambo ntabwo content. Oya, juru ngo ngo ni content. Content. Ngaho muri comment mu bivuga ni content cyangwa se content. Ubwo abafana ni bagaragaza yuko ubeshya ari content. Content ntabwo ari content. Ukomeje kumpakanya tugasanga ari content. Ninde wowe bikubwiye wowe warize? Amakuru yo kumukino washize.
sinemerewe gukora ku isahani. abafana ba Rayon Sports nyuma yo gutsindwa ngo babyegetse ku musifuzi abafana ba Rayon Sports ngo bavuze ko Cyucyuri yabibye penalite aho ku gitego cya kabiri umunyezamu wa APR yagonze umukinnyi wa Rayon Sports akagwa mu rubuga rw'amahina bakabanza kwibaza ngo ni kufura ari naho havuye konti atake ya APR uwitwa Barafina agatsinda igitego arambwira ngo n'undi munsi udukina nasubiragamo umukino sinzi ukuntu yakinze neza mu biturushyi arambwira ngo gahina gufite ntabwo abafana bababaye uwitwa Bruce Melody nyuma yo gutangaza ko azakora indirimbo na Diamond abantu benshi bamuhari rw'amenyo bamubwira ko n'ubundi 2018 yaratangaje ko azakora indirimbo na David ariko binakwama ni nyuma yaho kandi utwo ko Kigali yatangarije abantu ko Bruce Melody ashobora kuba yarakora indirimbo na Ayira Sitari ariko nabyo bigahera mu kirere ubu ngubu abantu bari kuvuga ati nibyo kwa Diamond bishobora kuba nabyo ari ibihuha ahubwo uwitwa The Ben ni umugabo kuko yatangaje ko azakora indirimbo na Diamond batabayikorana iba na hiti ari nayo Diamond ari kuriraho muri ino minsi Wanya kabido ari kumwe na Diamond warakabonye Wanya kabido ari kumwe na Diamond akavideo bisobanuye se ko bari gukorera indirimbo muri WhatsApp bari kuyikora abatanzania basigaye bagira views isiko indirimbo ya Eminem ishya ariko ya Diamond ya indi bita ya Diamond wayiye nakaga uwo mugabo wuwe akira ndirimbo irakunzwe Ay nesa indirimbo nesa Diamond ifite n'imirongo myiza aye mbakeba iyo ndirimbo ijwi zitazi mu turi ya Eminem zifite miliyoni zingahe miliyoni eshatu none se Element mirongo ifite miliyoni 3 na magana ubundi bano abahanzi bo mu Rwanda niba utaramenye system ya Ugena n'Intore abahanzi bo mu Rwanda niba abandi bagenda bakaziba noneho bajya guterura umuzigo ukaza uhita ukubita urugero Danizo ntabwo abonye ukuntu Danizo indirimbo ze zari kubera uramugore Danizo nyine kamusobanurire Danizo aragenda agatinda sibyo yamara gutinda akaza asohora indirimbo ntabwo kuba ari ugutinda abanza mu Rwanda aya amafaranga arayabura akagenda akamanza gukora ikirego induba reka mubwire gukora ikirego induba yaba gukora ikirego induba akaza agakora indirimbo reka mubwire undi muhanzi ahubwo uzi ikintu natunguye yamana ubura ngo afite umwana w'umumotari bafite umwana w'umumotari umwana wa yamana ngo ni umumotari umva nyine mubwire bano bahanzi yamano defo yiwe indirimbo azisohora muri gusohora muri nk'ingurube iri kubyara ariko ingurube ibyara nk'igukira mubwire abahanzi bafite imibare yamaze mubwire ukuntu ingurube ibyara ingurube ibyara nk'umuntu uri gutegera utunyobwa tuvamo uyu munsi arakora indirimbo ejo akongera kuyikora noneho reka mubwire abahanzi impamvu mubwira ngo baba bafite imibare Element buriya none ko asohora iriya ndirimbo uzamureba igihe azongera gusohora indi ndirimbo Element ntabwo ari umuhanzi ni umuproducer wari mu biki ngo aririmba ari gukora iki mu kuririmba nyine biriya ni ukwiranja kugira ngo nimba abonye indirimbo umuhanzi ayizanye ari nziza ayiririmba ariko Element ntabwo ari umuhanzi ni umuproducer ubwo nitukamubare mu tumuzi nk'umuproducer ni nkuko najya gukina umupira abantu banze muri comedy ntabwo banze gukina reka mubwire undi muntu tubazi mubwire undi muhanzi watinze gusohora indirimbo ubu ngubu wabona ari kwandika imirongo yaganje umuhanzi bita neza Christopher ngabaye amafaranga barayaguje na batumije no sinabwo bagishaka gusohora uburyo atazongera gusohora King James asigaye asohora indirimbo ikagira views zingahe views zitwa na comedy zanjye zitwa na comedy zanjye comedy zanjye zitwa views zizane barakize bakijijwe n'ibindi King James umandazi sibyo abeshya umandazi